Futsal K-Liga 2025-26 sezonun жыйынтык абалында жыйынтыкты өткөрүп жана ошондой эле куттуктоо сөздөрүн айтуу үчүн Көгүл Бурпрессер Кызылкая шаардык кеңешинин төрагасы Мурзаев Асылбек Ыдырысовичке сөз сунаалы бир кол чыгарганыңыздар кылганда. Саламатсыздарбы, урматтуу училищенин катышуучулары жана чакырылган коноктор. Ошондой эле мына Кызылкая лигасы футбол боюнча белдешке куш келипсиздер. Ошондой эле мына Кызылкая лигасы бул ар жылы өтө турган иш-чара, бюджеттен каралган. Өзүңүздөр белгилүү болгондой 2018-ден бери өтүп жатат. Ушул 2025-тин мына ноябрдан бери өтүп жаткан мына иш-чарабыз мына белдештин жеңүүчүлөрүн аныкталып бүгүн аныктап отурабыз. Ошондой эле жеңүүчүлөрдү куттуктаган шаарыбыздын кеңешинин депутаттарынын атынан жана өзүмдүн атынан куттуктайм. Сиздерге ийгилик, дайыма ийгиликтүү болуп жүрүңүз. Кийинки сөз Кызылкая шаардык дене тарбия жана спорт секторунун башчысы Таштемиров Азизбек. Урматтуу белдештин катышуулары, урматтуу футбол көрөрмандары, коноктор. Мына ноябрь айында 2025 ноябрь айында 2025-2026 Талига чемпионаты башталып азырына жыйынтыкталды. Биринчисинен ошол спорт комитетинин атынан жеке өзүмдүн атымдан бардык катышуучуларды куттуктайм. Бул мендеште катышууну өзүнчө бир сыйноо. Ошондой эле өзүңүздөр көрдүңүздөр, финалдык беттешүүнү ар бир команда бири-бириге татыктуу, өтө жогорку деңгээлде оюн көрсөтүштү. Спорт комитетинин атынан жеңүүчүлөрдү, призерлерди куттуктап, ошондой эле Борсукка келип куттуктайм. Ошондой эле уюштуруучуларга кандидаттар спорт комитетинин кандидаттар планы негизинде жыл сайын өтүп жатат. Спорт комитетинин тарабынан уюштуруучуларга 2018 жылдан бери өткөзүп келаткан чоң башчылык билдиребиз. Бүгүнкү белдеште мына канча айдан бери өткөзүп аткан калыстарга кызматына чоң башчылык билдиребиз. Ошондой эле канча айдан бери келип полемик отурасыздар, сиздерге баарыңыздарга рахмат. Дагы бир жолу куттуктайм. Кийинки сөз Кийинки сөз кезеги Кызылкая шаардык сотунун судьясы Акимов Замир Талапбекович. Аябай соңғы болды өзімді Лагердегі тренермендерге сезіп қалдым. Ұтылған командалар келешек алдында топты олау екен, сон ойын болды, атаңдаштық болды, топты олау екен, туған адам бар. Шындай үкі бақылықта ұланты өрсін, арыға бұл өрсін, ең негізі Кызылкая шаардык соты құттықтаймыз. Кийинки сөз кезеги Кызылкая шаардык кеңешинин депутаты төраганын орун басары Мамадиев Аскар Агайевсан. Саламатсыздарбы, бүгүнкү оюн күйөрмандар. Мына действительно бүгүн оюн болду. Молодцы. Себеби Кызылкая футболду шаарда бери биз кичине маалда Шахтер Кызылкая деген болгонда эң сонун ошо Кыргызстан боюнча чемпион болгон Бишкектин 3-4 командасынын жеңилдирген себеби бул город Шахтер городдун падисында ошон үчүн бүгүнкү оюнду жеңүүчүлөрдү куттуктаймын. Бул күч атасын карабайт деген действительно күчтүү командалар жеңди. Силерди чемпионду куттуктайм, экинчи бесаны баардыгын куттуктайм. Дагы ушундай бийликте өнүп жүрө берели, шаарыбыз өнүгүп өсө берсин. Кийинки жылда дагы жакшы ушундай турнирлерди өткөрөлү. Куттуктайм баардыгын. Кийинки куттуктоо сөз Кызылкая шаардык кеңешинин депутаты төраганын орун басары Ахметов Аким Агайевсан. Чоң рахмат. Урматтуу күйөрмандар, алыстан жакындан келген коноктор, куш келипсиздер. Ар бир кадамыңыздарга Аллахым ыраазы болсун, ыраазычылыгын билдирем. Ушундай эле өзүңөрдүн маалыматтарды бөлүп, биздин балдарга, жерде келечек буундарга ушундай мотивация берип, футболду кандай ойношун көрсөтүп, сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мен өзүм силердин футболуңарды көрүп, өзүм сүйүнүп отурдум.
жер бізде қызылда ушундай футболисттер бар екен. Рахмат барлықтарына. Құда қаласа сіздерді барлықтарды мынандай биік жерлерде көрішіңізге Аллахым нәсіп етсін. Ойынды көрсеткендеріңіз үшін чоң рахмат. Ұтылғандар қапа болуға, ұтқандарда игілік, ұтылғандарда кейінгі жылдарда кейінгі мелдештерге сіздерге де игілік. Ошол кемчилигиңерди иштегиле тренерлериңерге, капитан командаларга омар берсин, ийгилик берсин, дагы жолугушканча. Бардыгыңыздар күчтөрүңүздөр. Рахмат. Keyin protokolchi so'z mana shu Folk Gazpromning direktori Zaman akasi chaqiramiz. Assalomu alaykum. Futbolistlar, kuyovlar. Bu yerda aytmoqchilar bo'ldi. 35 plus 84 agarasi to'qaysizlar. Ko'pcha anaki birinchi liga qarab o'zi Ilbiz Высший лига чемпион Горсуд өзінің алдына şu kompleksin администрациясы атап құттықтаймын. Тағы да осындай ойындар бола берсін. Үшінде жеңеміз. Құттықтаймын. Дәл ошол футбол Кызылга лигасынын негизги өчүүсү жетекчиси Президент Тагай Фердис агасына сөз. Рахмат, урматтуу оюнчулар, күйөрмандар жана мектептин катышуучулары жана шаардык жетекчилер баарыңыздарга ассаламу алейкум, кош келипсиздер. Мойнубуздан бир жүк түшүп ушул сезонду да ойноп турабыз. Чындыгында оңой эмес, кыйын. Ар кимдин көңүлүн караш керек. Судьяларды туура эмес чечим чыгарып койсо, кээ бирлери бизге келет. Судьяларга барбайт негедир. Ал жакшы кептердер жигиттер барбайт. Бирок молодцы. Буну өткөргөндөн максат bir komanda жеңсин эмес, биздин буну уюштургандан максат ошо кызыл кыйыбызда ошо зал тургундарды курулду 2017-жылы. Ошо 18-ден баштап ушул залды бир ушуга жараша лига өтсүн, элдер келип туруп ичинде бара турган жер жок, ушул келип футболду сүйүүчүлөрү жерде отуруп футбол көрсүн, жаштарды көрсүн, спорт менен алектенип деген максатта уюштуруп келип атат элек. Ниетибиз түз болгон экен, буюрса жакшы жыл сайын эле күчөп жакшы өтүп келатат. Кандай гана оюнчуларды көргөнүк бул жерде бүткүлүк чемпионатта мисалы боюнча ойногон оюнчулар келди, бразилецтер келди, башкасы келди. Чындыгында өтө жыл сайын эле жакшы. Быйылкы финалдагы жогорку лиганы чындыгында күтүлбөгөндөй болду. Горсуд командасын куттайм, бирок фавориттердин өзүнүн ичинде башка бирөө эместер. Даже финалисттер эмес, башка. Бирок Горсуд байкалган алапты. Buyrulsa, ушундай калып кетпей, кийинки жылга өзү чемпион болуш кыйын, бирок андан да кыйыны фигурабыз айтышат болуш да. Ошон үчүн Балкан ушундай кийинки жылга азыркан даярданып өттү. Биринчи лиганын дагы Кытайманан 35 лиганы уюштурган себеби биз өзүбүз 35ке чыгып калдык. Биз футболду жакшы көрүп, ойногон жакшы көрөбүз дагы. Бұл жігіттер мен жоғарғы лига бірінші дивизионда жігіттермен уже ойнауға күшін ашалмай қалды. Күш жетпей қалды. Анан асыл өзінің отындықтары башқа жақтарынан алып, ал еді Москвада ішке бүт жақтары үшін 35-ке қошып қойды деле, жақсы командаға 40-45-ке шыққан айқан әрі өтіп жақсы ойын көрсетті. Кейін әкелер келіп olmaz. 40 плюстағы Мендеш өткөрмейсіңдер біз тамашалай отырмыз, 3-4 жыл күтіп тұрсаңыз бізге дискет қашқанда өткөрөбүз. Башкага буюрса, баарыңыздарға рахмат, жеңүүчүлөрдү куттуктайм. Бизден кеткен ката кемчиликтер болсо, кечирим сурайм баарыңыздардан. Бул жамааттын ишиде албетте кемчилик болот экен. Туура түшүнүңүздөр. Бирөөлөрдү жаман көрүп, бирөөлөргө симпатия кылбайбыз. Бизде албетте бул максималдуу өткөрүп бердик. Келин учурда бир айтыштыкта жаман жакшылык бирок баардыгы ушундай ойлоно эмоцияны калсын дегенде ушу Газпромдун ичинде ошол айтылышкан, талашкан, тартышкан сөздөрдү ушул жерде калсын. Мындан ары кийинки сезондорго даярданып, ошол жерде салым алем болуп жүрө берет. Liganın oyuncusu Liganın özüne sağlık koşman Matkalov Tanrı'ya kararsa. Assalamu alaikum, hurmatlı futbol seyircileri, spor seyircileri. Bugün 9. sezonda 7 turabız. Katışuvchilarga cho'ng rahmat.
35 Kürskedi akalarına, özüzün dostlar akalar, sizlerge razıçılık 35 Kürsk'ta en alışmak gelip başka mamleketten gelgen katışkan Muasay kanallarına özgürce razıçılık şurada yolda alın istemek gelip katışım verdi. Çok uzun geldim, aytıp koydum. Birinci ligada barda komandalar жақсы ойнадыңыздар. Бұл жерде дағы біздің Баткен облысында күші İngiliz командасы. Сіздерге өзгеше разычылық. Жолда алыстырмен Нетбай ошаны келіп қатышы берген сіздерге чоң разычылық. Областың мемлекеттің несini қорғап жүрген әрдайым. Мұндан да чоң турнирлерге қатысқылар. Игілік, рахмат чоң. Жоғарғы лига бойынша чемпиондар сияқты құттықтайыз болсын. Бұл чек болмасын, мұндан да биіктіктерді бағындай өргілер. Молодцы жігіттер. Жоғарғы лигада дағы бір командаға араласышылға айтып келеді. Бұл біздің дағында Баткен облысы күштісіндер бөрі командасы. Молодцы жігіттер. Жігіттер, сіздер шекараны сол жерде қалуға İştegenlerge karabay bağlı bölüp gelip katıştılar, yoldan üstüne karabay. Sizlerge rahmat, kaydımızda gelecekler. Bundan keyinki oyunlarda, ligalarda, turnirlerde bağında önünde çempiyon bollar. Buyursa keyinki yıl 10. sezon boları, yükleyini çok sezon boları gelip katışasına degen oynadım. Al, daha bir ligada katakçılık болады, кемшілік болады, адашып, төремесін болады, кешіресіңер. Бізден де қата кетішік мүмкін, сіздердің өткен болса, біз дағы кешіреріз, разы боласыздар. Бұйырса, сезон жақсы болды деген ойдамын. Қатысушылар, рахмат. Бұйырса, оны сіздерді көрішmek üzere. Biz 35 Kürsk'ün nagradinasını başlayız. Razılık katlarımız var. Bizim razılık katlarda alıp geçseniizler akırında. Kırgız Respublikası'nın Ministrler Kabinetine karşı Bilen Tarbiye Jana Sport Mamleketi Agentliği Kızıltay şartı Bilen Tarbiye Jana Sport Sektörü Razılık Barakça Kayliga Medeniş halklarında көрсөткөн адилеттүү кесиптүүлүктү негизделген калыстыгыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздин эмгегиңиз мендин жогорку деңгээлде өтүшүнө чоң салым кошту. Ишиңизге ийгилик жана мындан аркы мелдештерге адилет калыстык каалайбыз. Урматтоо менен Кызылтай шаардык дене тарбия жана спорт секторунун башчысы Таштемиров Азизбек ушундай ыраазычылык баракча менен Тайыр Чел Төлөгөнович сыйланат. Сергеевич, Кушкиле чылык баракча менен Жакупов Бурхан. Ушундай эле ырашылык кат менен Эралиев Адлет Мунарбеков сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык баракча менен Надиров Азат Махмудович сыйланат. Ушундай эле ыраазычылык баракча менен Абдухаков Авазжон сыйланат.
35 divizionun mıhtı darvazachı nominatsiyasında Satıbaldiyev Benşat saylanadi. Özgürçü seyirciler için bir gol şartlaması tamamlar. Bravo. Divizyonda mıhtı aşıttırıcı nominatsiyasında Nazarov Bakıt saylanadi. Kızılca şartda Buzal boyunca Kariga 2025-26 жылы Шарqıraş çempionatının 35. divizyonda 3. orunda iyilegenlik üçün Mix komandası saylanadi. Команда сүрөттөр шугу соңса болот. Кызылтай шаарында футбол боюнча Калига 2025-26 жылдагы Шаардыгы чемпионаттын 35 дивизионундагы 2-чи орунду иелегендиги үчүн Жоролор 84 командасы сыйланат. Ошондой эле Жоролор командасы 20 000 сомдук сертификат менен сыйланат. Балчалар болсун. Kızılca şartda futbol boyunca Kaliga 2025-26 Şarkı жылдагы Шарqıraş çempionatынын 35+ divizyonunda 1-ci orunda iyilegenligi üçün 1-ci darajadagı diplom, kubok менен Көкжар командасы сыйланат. Birinci orun çempiyonluğun medalları ошондой эле 30 000 сом сертификат акчалай сыйлып, ошондой эле команданын чемпиондук кубогун Аскар агайыбыз тапшырат. Көкжар чемпион!
sertifikat Ayrılmaz komandası. İkinci ordu derecedagi diplomu neyse. Karakoz komandası. Bu adam Karakoz için bir konuşan koysun koyalım. Kızılcahamam'da toplam boyunca Kariga 2025-26 yıllar arasında şehirde açık şampiyonatının birinci divizyonunda birinci ordu iyilerini üçün birinci dereceden diplom ile şampiyon bıyıklı sezonda tebrik cesavan İlbis Balken komandası sınırı. 40 bin sezon çalay sertifikat. Sertifikatı neyse. Can Özgürçü Aşıl Açık Şampiyonatının kuboğunu neyse. Balkin Oldosu İlbis komandası. Aleme kuboğu Kızılcahamam Kengeşi Deputatın Törogası Orunbasarı Ahmetov Akim Ağay Tavşar. Komanda kapitanı. Kuboğu götürelim. İlbis şampiyon. Eserin Türk'ün Köşalanısar. Buyursa İlbis komandası iyi geceler. Çok divizyonu tutmalımız. Şimdi onu konuşalımızlar. İlbis.
командасы Закиров Алишер сыйланады. Жогорку дивизионда мыкты коргоочу номинациясында Бөрү командасынын оюнчусу Жолдошбек уулу Руслан сыйланат. Команда Бөрү. Жогорку дивизиондун мыкты бомбардир номинациясында Караван командасы Мурзакулов Семете сыйланат. Жогорку дивизиондун мыкты оюнчусу номинациясында команда Горсуз Арапов Болотбек сыйланат. Жогорку дивизионда мыкты машыктыруучу номинациясында Мамачанов Мухриддинжан Солтан Хаус командасынын машыктыруучусу болчолар. Кызыл шарда футзал боюнча Калига 2025-26 жылдардагы шаардык ачык чемпионаттын жогорку дивизионунда байгелүү 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Бөрү командасы сыйланат. Команда Бөрү 30 000 сом сертификат. Турнирдин жогорку дивизионунун коло медалдарынын ээлери. Sırıklışı olmasa Börü komandası Oldu Dikson Akçalay Sedat'ın iyileri 3. orun iyileri Börü'ne bir bolşalar tumalar. Kızılteşar'da futbol boyunca Kayliga 2025-26 жылдарда шаардык ачык чемпионаттын жогорку дивизионунун байгелүү 2-чү орунду ээлегендиги үчүн Караван командасы сыйланат. 2-чү орун күмүш медал, ошондой эле 50 000 сом акчалай сертификат сыйланат. Жогорку дивизион турнирдин вице-чемпиондору Караван командасы эсебин үчүн сырыккөчү алынса.
сезонда дебют жасаған, дебюттік сезонда чемпион аталған Борсук командасы. Алтын медалдардың иелері. Борсук командасы 70.000 сом ақшалай сертификат сыйлық. Чемпиондық кубок. Құтты болсын. Чемпиондардың кубогын тапшырат Қызылтай шағын кеңеш төрағасы Мұрзаев Асылбек Бедірісович. Ана алдыра шығалы. Команда капитаны төрағаны қолына турнирдің чемпиондық кубогы. Baştalған işin аяқ болып, жеті көршісіз, Қызылтай шағын кеңешінің төрағасы, келгіле чемпиондар, бұл жаққа көңіл болып тұрмыстар, Мұрзаев Асылбек Бедірісович ағайынсына сөз сұнады. Мақтау жекіншілер, біріншіден бардыңыздар, насибіңіздар болсын. Райында сіздер дегенде қоштап тұрсын, көңгі алдылар. Сізден соңда болыңдар. Имандарымыз сіздерге разышымыз. Мысалы біздің Түркияның лигасының ұйыштырып, қуаттап қойғандар үшін